Алматы состоялось празднование 30-летия городского уйгурского этнокультурного центра. Хотел бы от секретариата Ассамблеи города Алматы, от тех наших коллег, руководителей других этнокультурных центров, которые сегодня присутствуют в зале, пожелать всему активу, всем уйгурам города Алматы счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над нашей благословенной землей. Удачи вам! Мероприятие посетили представители городской администрации, руководители других этнокультурных объединений, входящих в Ассамблею народа Казахстана, активисты и общественники 8 районов города, а также гости из регионов республики. Поэтому пожелать крупному этнокультурному объединению культурного центра уйгуров города Алматы новых успехов в новом современном мире и в тех понятиях, которые сегодня диктует наша реальная жизнь. Первая задача – это, конечно, сохранение традиций, обычаев, это образование, это культура, это экономика и, самое главное, сохранение мира, стабильности в нашем государстве. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия. Спасибо. Казахстан уйгурлары, kadimki klasik Uygur tilini, edebiyatını, sanatını, umumen milli kimlikке türk kıldıran bütün medeniyetini terakki kılış vazifesini üstüge zimir eriş gerek. Eskisini yaşlık çağlar gümüş renge boyap çaşlar. Eskisini yaşlık çağlar gümüş renge boyap çaşlar. В ходе мероприятия был продемонстрирован фильм, повествующий об истории создания городского уйгурского этнокультурного центра, а также состоялось вручение памятных медалей наиболее активным общественным деятелям. Ең бірінші көңілімізді бөліп, барып тараптен, ең бірінші біздіңге Алла нәвірлерінге ана тілі үгітішіне күні үшін біз ашық әдім маңсақ, мен ойламайын, біздіңге мұшы шәлік мәдәм әркіздің іші құрлығыны жезіма дауылыштырды. Assalamu alaikum hürmetlik cemaat. Mana bugün biz Uygur Medeniyet Merkezi'nin 30 yılını nihayet karşı aldık. Her mellerden mege bizge tebriklep geldi. Nihayet çıraylık öttü. Hemminlarını şu günü bilen tebrikleymen. Bütün Uygur halkı birleşip bir koldan çıkırımız dep bizden President Etnokulturning Centri Ubulov etip ketdi. Biz boşuna koşulmayız. Hürmetlik mehman qadrdonlar, Uyg'urlarim, birlashaylik, bir yangidan chiqarib, bir yerda ishlaylik. 8 rayon Almatıda, 8 rayonda nihoyatda yaxshi odamlar, Uyg'urlarning birlishi, Uyg'urlar nihoyatda murakkab xalq. Hammasi bizni shuningga tabriklayotdi. Shu tabrikligini elib, kelajakda bizningki maktab ichish, Gezi jurnal, Qozog'istonning birligini saqlash, xalqimizning omonligini saqlash uchun biz shuningga ishlaymiz. Qozog'iston konstitutsiyasi bo'yicha Qozog'istonningki o'sha parlament so'zlarini aytganlarini hammasi o'rindaymiz, biz shu yo'l bilan mangamiz. Biz bugungi kelgan mehmonlarga o'zimning nomidan, shaharlik madaniyat markazining nomidan ko'p rahmat aytaman. Nihoyat ko'p keldi. Hammasi xo'shal xo'ram. Hamma bizga biz tabriklaydiganlarni tabriklab o'z yo'llariga sepib qo'ydik. Boshqa millatlarning xalqlari keldi. Ularga biz ko'p rahmat deymiz. Ularning kelganiga ming shukri. Hammasi Uyg'ur xalqining qanday o'mkanligini, qanday yaxshiligini bugun aytib ketdi. Bugun hammasi angladi. Sizlarga ko'p rahmat. Bizning jurnalistlar, bizning rassamchilar, bizningki olimlar, bizning maktab direktorlari bugungi patishib, shu bizning bayramimizni nihoyat xo'shal xo'ram o'tkazib berdi. Hammalarga ko'p rahmat. Tinchlig'inglarga, kelganlarga ko'p rahmat. Kelamganlar kelarki vaqtda kelib tinchab bizni ketadi. Rahmat hammalarga. Гости мероприятия могли посетить фотовыставку, приуроченную к юбилею, а также попробовать изысканные блюда уйгурской кухни.
Концертная программа была организована при активном участии актеров Государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова, а также коллективов самодеятельности. Bugün mana şu hoşallıkka bugün ağırsamı geldim. Demişke bu Uygurlarının en hoşallık günü. Toyu. Uygurlarının toyu için bütün Uygur uxlamak gerek. Keliş gerek. Muşunun hoşallıkka. Şunun için nemdeyme. Kelçigimiz mol olsun. Özümüz bəxtlik olaylık. Balcakka yaşla. Aman olsun, bəxtlik olsun. Muş Kazakistan'ımızın muş asmandaki yorukları vallaha yaşlığa buluversin. İş kılıp muş toyumuz mübarek olsun. Muş köyünü ölçemey halini yoklap bana verelim. Biz olsak Yeni Hayat Meclisi'den 5-10 adam keldik. Bunu körüp nayet hoşal olduk. Bunun dinki maçtak merkezlerde maçtak toylar boptusun. 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık toylarımızı maçtak inşallah ötevereyli. Aman bulaylık. Ben bugün sizlerni bütün Kazakistan Cumhuriyeti turib atkan Uygur halkını çın könglimden bu uluk meyran bilen tebriklayman. Allah Taala hemmimizge yar bolsun, Uygur halkı baxtli bolsun. Her kaçan halkımız Kazak halkı bilen baxtlik bir ömürlükte yaşaylık. Hemmelarga rahmet. Румиля Мамунова, Нурбол Казыкбаев, Кадам ТВ.